Wabare munonga iwe omurebe wito murungi owa Tayari West of course ntukumiza no kwereza kandi tukusima ahabwo bwire bwawe ogumano tureba butosha nda amanya Kosubat hano ya omu district ya Kabare Kigezo region nemwe aha regions actually omuyihanga ryitu ya Uganda erugumano ruteganisubwa munonga na munonga obutabanguko obwo mu maka kandi ejo mihonda nene yongera kweyongera aha rate ya yiguru waza akureba omu statistics ezikubazisirwe police ahabwe icweka cyitweki twine SP Mwebembezi Gilbert ogunakora nko mushuganisa w'abantu amwena na polisi ningasho munywanisa kandi witwenda ngutuganire nawe arya harurengo rwa region yona actually niwe umushuganisa w'abantu na polisi ahabwe rurengo rwa Kigezo region nyeze ngutuganire nawe na munonga enshonga zitari zimwe na zimwe ntuje kushaba afande ngo yije hano yatuganire niwe turu live aha Tayari West abarebe bita barunje obundi bakabembenda kwetegereza kugira ngo Kigezo region ombutabangu kobwe tushangire ngo cyarenge mpangure ne bateganisa n'enshonga zebanja hamwe nangwa n'ibinte bakozere hamwe nka business omwe no mwe barukuteka kugira ngo babagane bakatwaza bata ahakubana kimwa kintu ekirenkere to butabanguko omuceka cyito cye cyakegeza abantu kubagane ibintu byabe bakozere hamwe bakatwaza bata webare mnonga omwami Cuthbert ndi SP Mwebembezi Gilbert Kags omushuganisa wa police n'omuntu wa burijo aba Kigezo region. Kigezo region twine districts mukaga kandi tushangiremo kugira ngo twine enshonga nyingi zikuteganisa abantu bitu ezikuretwa obutabanguko bo mu maka konka echango muri ebyo nibikira kurigirira aha bintu bikwatirine na properties ningashi ebintu ebyo mu maka nko kumanya abashomere history turukushoma tukabakamba tukantushoma kugira ngo Kigezo is one of the places is densely populated ningasha abantu nibingi kandi itaka niriche eche kintu kigumizemo population neyongera abantu nibeyongera kuzara kandi of course itaka ryo turi kuhango ningasha ebintu nibigendera nibigumana bigiraki nibifunda so omunshongezo no beshanga kugira ngo abantu bamwe bo kuzarwa nibazarwana no mu matawuni ningasha na streets ushanga batine no wabahiba kugiraki ahibarukuza so ushanga ngo ekintu cy'ebintu kucendera cyaguma kiri inherent nikigenda kurwo mu family ebintu nibigenda kugumana bicendera by so doing ushanga twinemu enshonga zikwatirine n'abantu abatine yibakutura abamwe bakurira ha streets batine makaguba kurugamu so ushanga kugira ngo abantu abingi baresortinga to one ushanga n'abanyu bamarwa bari mu kunywa marwa kirerese actually okunywa marwa is one of the biggest challenges is twine okwa abusing okunywa marwa hano yo muri Kigezo nibanywa marwa ba neglecting families ababazitungire ningashaba mwa bakiri bato ushanga banywa marwa ba living reckless lives batakora ushanga bazo mukwiba umukora ebindi bintu ebikwenda amateka konka kugaruka kintu cyitwe kwatire na families no shangana n'abantu bingi umushija nakora ayo no mukazi we ushanga umukazi yasigara umukayabo kunywa maru ushanga ninga sho mukazi nakora very hard working umushija yabo kunywa marwa abana batakureberera bakizo mu issues zo kugira ngo ba separating ushanga na noria atabira atakora tine any contribution on the family na bari kuteka ati hatebye bintu bitwine nebyitu konko shanga umushija ninga sho mukazi one of the two atineho any contribution. We have had a lot of challenges in police kugira ngo those are some of the cases as to receiving omukazi tayine contribution yakozere no kugitwa tibagisirwe no wabo tibakaza yoga kumujuga no mu civil marriage taragikozere but just because bino mwana nkomwe bajya ngo ba separating ateria proti yitu ina ashangiro yine twine kugira ki kwine kujibagana so abantu bingi tubakumanya obushwere obubarimu nibumanyisaki tubakumanya effect yo kugira ngo watandika kutura n'omuntu mwazaro mwana mwazo mu kintu kimukuteka ngo nobushwere konka butari bushwere hatibo nibagira ngo abantu abinye nibateka ngo kubyama n'omuntu mukaturo munju emwe mukazaro mwana then obwe numba mwatandika ki obushwere abamwe nibija with the intentions premeditated agerati Cuthbert ogo bwayi nekibanja obwayi nitaka reka mwetege kuturazaro mwana then getting access to some of those properties when tukakora ki cyo gukora no kugira ngo abantu bine
kufuna okwegesibwa ningashi okufomalizinga marriages zabo kugira ngo ubundi bazo mu cyaci ningashi waba ryo mutori kuza kufuna omushija mutwaro muka akujuge abo wanyu bamanye nabo baba bakumanye mufomalizinge marriages ningashi abakwebasa ningashi n'ubako batakwebasa kucwari okugitwa tikwetagisa kwebasa. You can move to church babagite kwiyo kugira ngo nawo with the pomperu abantu nibateka ngo kuza kugita ocheme kuba innocent. It is not really necessary. Abakubasa kuchibasa be innocent well and good. Konka batari kuchibasa you can walk to church babagite formalizing a marriage yabo. Then in case of any misunderstandings going forward mube mwine basis yo kumanya ngo yes at least tukaba tushwerine ebintu ebitwakubire twine turebe okubara tuyambe kubiseparating nabwe still you need to have contributed or contributing raha abintu omubushwerebe. But the best way to handle these things is to sit down onkabantu abashwerine ningashaba kundine ningashaba twirane batura hamwe to first sit down mukatekinga differences aside then mukichirizana okumwa separatinga then mwahirwa mukama kababa hiro mwana then every solution that you should come out with should be in the best interest of the child omwaresero munsi kugira ngo mumwore. Wabare mnonga iwe omurebutu wa Atayari West njangu enshonga nkezo wazura okutwine kutwaza jecho wa contributinga aha family yawe yone yorumu yabe yoshirwe muningi iwe nanko mushija jecho wa contributinga kugira ngo nyensya kwa kuba mu kizubu kandi cyayitenza kugira ngo mbaganise bintu ebyo oshanga buri muntu na aine kuba nabagana hargecho ekiyatireho katugumze bana namakuru ndamanya ko Subat kandi of course a camera twaba twine ho Jimmy nuwe ari aha camera katugaruka mu studio.